okwiruka ko kutayitabwamo abantu binji kutebekanisiibwe n'ekigendererwa cyo kwesimira ekiro ky'eminyeto aho abiruki batandikira ha kyai kya Independence Park okwetorora orurembo rwa Mbarara. Sente zarundanwa mu kwiruka oku nezo kukozesebwa okuhwera abana babishiki abarukuteganisibwa baba bari omu micwe ahabwa butagira bikoresa nka pads. Okwiruka okuhona kwayitabwamu ba MP b'eminyeto okwetorora ihanga ryona abahiga eminyeto kwerinda endwara z'obushambani otireho n'okugumana beekebeza obutosha. Abiruki abakora kurungi bahebwa emidari. Umanyire status yawe ntiza kuyamba kushanga nti wayireberera wabasa kulivinga for a very long time and in a healthy way. Tujja kututukamu kurabyaho baka bokubiriza abantu bambarira kurwanisa endwara ya sirimu itortaroro turosiremo mu Uganda tutahantwirika buri mwaka kabaka wa Buganda nuwe ambassador UN kamuhobo ambassador bokurwanisa endwara ejo. So ntushabangu nemwe abanyambarira na munonga eminyeto mbicweka byanyu ugende mbe ba ambassador bokurwanisa endwara ejo oje bita bariya kan mwena bakutungenda nibazihe era from boys nani mbashaba boy child. Let's commit from today. Mbarara City n'umwuga gwitu kandi tuza gukora tambara mu communities zitu no mu mashomero kwegesa abana ebintu bikwate na kasirimu especially government obuto bintu kura mu mashomero akaba muzabyase mu abana bishomero mu mashomero ganyu mukigera muzabyase. So here nka youth leaders batanise nabambarara tuje rizo kureba ngo twataho buryo utakureba ngo abana bato eminamunonga abishiki mbarbasa kugabata omico yabo yiba kwandaza mu kwezi.